Meki no urabizi je nawe twagiye dukora ibiganiro tuvuga tuti intambara ya tseta ibirenge nta kunyuka arimo Meki ubanza birimo kuyo muri iminsi ari imirwano no intambara yatari mwiremereye yandi y'igikatsi ubwo ni imirwano David ubwo ni imirwano nakanyuma mbaye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari mu kwitaba Imana avuga ati tukatambe nakanyuma zishobora kuba avuga ati nakanyuma nta kundi reka twongere turusikeho dukoreshe sikoyi turabe ko hari ico sikoyi ziramutse ziteye zitutse umujyi wa Goma ntabwo ubona ko bari nko gukondera umujyi wa Goma tuguhaye ikaze wo gukurikira ibiganiro kuri porogaramu za Bwiza TV ndetse na bwiza.com. hano ni ikiganiro tugiyemo cyitwa uruvugiro special ni ukuvuga ngo ubusanzwe mu bigizi ikiganiro bita uruvugiro ku cyumweru rukaza uruvugiro special ruba rwibanda ku makuru yakunze kuvugwa mu kiringo gihwanye n'icyumweru cyo gitambuka. Ikiganiro rero tukatwifuza ko kibaryohera abatarakora subscribe mukomeze kuzikora ku bwinshi kandi abalike inkuru zacu mukomerezaho. Commentaire ni nyinshi turayibona ariko nawe utarakomanta shyiraho akawe hanyuma rero gushare inkuru tukugezaho nabwo ni byiza. Hakinezeza umunyamakuru nk'iyagiye ahantu hatandukanye kuri Twitter, kuri Instagram, kuri Facebook, ahariho hose ukahura n'inkuru wakoze abandi barimo bahererekanya. Ibyo byose byongera morale y'umuntu ukora ikiganiro. Rabin rero sikenje tukubona mu ruvugiro ariko none uruvugiro rakwakiriye ya nanjye ndagwiyakiriyemwo kandi turakiye n'abariko baradukurikirana n'abaza kudukurikirana tubararikira kugira commentaire nkuko wamyura bivuga subscribe turakeneye 150 gushika 31 December umwaka kugira ngo tuzaje muri bonane dufite ibyo bihumbi byose turaburaho 300 rwose canke 200 abantu rero babikore ari ku bwinshi. Noneho reka twihe ikizamini umuntu ugiye kureba ino video utarakora subscribe no kujya imbere kuri screen yawe hasi ngira ngo ni iburyo bwawe ureba ukabona ahantu hatukura handitse s'abonner ku bakoresha igifaransa cyangwa se subscribe ku bakoresha icyongereza ukandemo wikomereze. Ndumva bitagoye kugira ngo tuzabashe kugira ibyo bihumbi no kugira ku muhigo wacu. Ibyo ni byiza rero. Rabiri n'umuhimara kumwakira tugiye kubagezaho ingingo zitandukanye ariko nkuko biri mu muco wacu uyu munsi amasaha ntago ari budukundire gusuhuza abantu ku bandi ariko randomly dushobora gusuhuza abantu nka 5 kugira ngo batavuga ngo ntabwo ngo none mwadusuhuje nka Gatware rwose Rogani Gilbert Ndizihiwe Didi Arsenal Alphonse Ndeze Mugirente Frank ndetse na Gilbert Ndizihiwe abo bose baserukiye abandi bose tutavuga amazina kuko byatugora cyane bitewe nuko gahunda zimeze uyu munsi muri studio. Reka rero tubabwire ko uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye aho turi bwibande ku biyaga bigari tukibanda ku gihugu cy'u Kongo, Burundi, u Rwanda, tushobora kujya mu Uganda hose tuzaza kuhagera aho hose turaza kuhagera. Rabin muri iki cyumweru gitambutse havuzwe amatweet ya Muhozi yongeye kugaruka. Arandika avuga kuri Kongo, arandika avuga ku Rwanda, arandika avuga kuri Ethiopia Sudani. Yaranditse Muhozi nta beg muri make Muhozi yabonetse uko tandukanye nkuko yari asanzwe yagarutse kumera nkuko yari ameze mu myaka yatambutse kuva ya umugabo w'ingabo nibwo yagarutse kuri Twitter cyane akazitigisa akadukiza imbuga nkoranyambaga. Ariko Muhozi tuvuga General Muhozi umugabo mukuru w'ingabo za Uganda ni nabwo yujuje miliyoni 1 kuri Twitter imukurikira. Aracelebra aravuga ati today ubu noneho nuje 1M nta muntu uzongera kunkanga kuri Twitter nzanya avuga ryijyane ibintu nk'ibyo ngibyo. So turaza kuri Muhozi rero reka twihute tukivuga kuri Muhozi kugira ngo wenda bitaza no kudutinza. Tuvuge no ku ngabo za East African Standby Force zikunze kugaragara mu myitozo ubu ngo zimaze kuba 8,000 hafi division. Ni igisirikare gikomeye cyane ngo cyo kubungabunga umutekano kugira gute mu karere. Turaza kureba ku kamaro kazo. Izo ngabo ugiye kurebona ariho ishami rizishamikiyeho ryagiye muri Kongo cyo bitaga Yakarafu zihava zikoreye amaboko nta kintu zigezeho ukibaza ngo celebration ya zino ngabo zivuga ngo zirahari kandi tutabona umusaruro wazo ni yihe. Ibyo turaza kubirebaho. Turahera kuri Muhozi tujye ku ngabo za East Africa. Nituva ku ngabo za East Africa turajya ku ijambo Sylvestre Ndayizeye nibyo bantunganya mu barere yavugiye i Kigali. Ni speech ngufu ariko isobanuye byinshi. Twega ko muri iki kiganiro ubwo ni ingingo ya 3
ubundi kandi ingingo ya 4 turasoreza muri Kongo tureba niba hari amapudedari ameze gute. Tshisekedi yavuze ko atazagana na M23, turareba ikibyihishe inyuma. Ibyo byose byo turi buganireho. Ikindi David, mu bintu byatigishije intuze imbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru turiko turarangiza, ni shigwaho ry'abagaba b'ingabo muri Kongo bagaba ama division, sinzi ko noyita ama division, bari secteur militaire, zone militaire, usanga ari province zitanu. Ntabwo cyareka ntabwo cyareka kuko hari uwo bariko baravuga yitwa General Masunzu, ugenda ugarukaho cyane, ari we bariko baravuga cyane. Mu mwanya nariko ndaraba ko aho bamushize, mbega Wazalendo na FDLR kuko basanzwe bari muri ako gace bamwakiriye gute. Turaza kubiraba navyo ko turaza kureba ko bamwakiriye. Tujye kuri tweet za Muhozi rero. Muhozi ni umujenerali uyobora ingabo za Uganda, UPDF, Uganda People's Defense Force, akaba kandi no muhungu wa Perezida Museveni, First Son. Muhozi ntabwo ari mushya kuri Twitter kuko muri aka karere k'ibiyaga bigari binavuga ko Muhozi yagize uruhare mu kugarura umubano w'u Rwanda ndetse na Uganda. Uyu Muhozi rero turimo kuvuga aka kanya ni umuhozi wamaze kugaragaza ko afite icyo atekereza ku bihugu bitandukanye bya Afurika, harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakabamo igihugu cy'u Rwanda, aho yavuze yuko kubwe yifuza yuko General Major Lt Gisa Fred Rwigema ngo yakubakirwa monima i Bugande, ikibutso, kugira ngo bamuhore bamwibuka nk'intwari yagize uruhare rwo kubohoza Uganda. Ageze kuri Kongo ariko avuga yuko rwose ahaye igihe kitarenze tariki 2 z'ukwezi kwa mbere abacansho bari muri Kongo, akagenda akabarasa urufaya akabica bose akabarangiza, ariko aza gushyira muri Twitter ivuga ngo abisake bo ngo sizi n'ahandi yavuze ngo barabarashe ngo baranabafata mpiri. Ukibaza ingabo za Uganda abereye umugaba zikorera isake ko zizwi muri turi, mbega mu magambo ahiri nk'igihugu cya Sudani rakivuze beta bandika urwandiko rumwamagana nka guverinoma ya Sudani, Khartoum rwose avuga ati uyu mugabo ni nkubaganye. Amagambo ya Muhozi yadutse muri iki gihe. Rabini umunsi turahana ijambo nushaka na urambaza amagambo ya Muhozi ubona ahatse iki koko mu byukuri? Je uko mbona reka duhere kuri iki yavuze cyuko bokubakira monima Fred Gisa Rwigema. Ivyo nibisanzwe babona bikwiye barashobora kubikora, ni uburenganzira bwabo. Uretse ko muri Afrika ahantu maze gutemera mu bihugu bimwe usanga hari n'amaveniri yitirirwa bagiye barondera independence y'ibihugu byinshi vya Afrika. Ndaguha akarorero nko muri Mozambique hariho avenue Julius Nyerere, hariho ahantu hitwa Patrice Lumumba, quartier yose yitwa avenue Patrice Lumumba, hakitwa amavenue ya Joashi Kimushisano, gutyo. Byumvikana yuko umuntu wese afite icyo yakoze muri Afrika kumwubakira monima mu gihe ubyumva nk'uko umengo nico cyo guha kumushimira, sinibaza ko ari kibazo. Ariko ahantu hahagaze ibibazo ku majambo ya Muhozi ni Twitter yanditse avuga kuri Kongo na Sudani. Ibi rero sinzi iyo twanarije ico Twitter ziwe ziba zishatse, ngira ngo peut-être abagomba gutira president attention kugira ngo akwiza ya miliyoni yiwe y'abantu ze y'aba followers. Icyo no bivuga kuko uyu uri kuravuga ubwa mbere ntavuga ngo mwizina ya chef d'état major wa Uganda cyangwa mwizina ry'umuhungu wa president wa Uganda asanzwe akurikiranira hagufi ibibazo vya nata, arandika kandika nka Muhozi Kayinarugabo. Byumvikana ngo kuja kubikurikirana nka hari chef d'état major yabivuze. Ico kintu sinibaza yuko uwo bukigenjeje neza, kuko nawe nyine nta na rimwe yigera amansiyona ngo avuga ati jewe chef d'état major wa UPDF vuze ko tuzorasa abacancu. None se yavuze ati nzatera Khartoum nyifate mu gihe kingana gutya, kandi akaba ari umugabo w'ingabo akavuga ati nzajya muri Kongo ndasa abamercenaires niki. None se urumva atari Muhozi ubivuga nk'umugabo w'ingabo? Mugabo ntavuga mu izina ry'ingabo ayoboye, avuga ku gatwe kiwe. Ariko nivyo sindiko ndabishigikira ngo yarakwiye kubivuga. Oya, ni hamwe mpindukiye kukubwira ntingira ngo abivuga kugira ngo abishire nko mu gwenya. Twibuke ko yigeze kuvuga ngo Nairobi ngo yohafata mu minsi 3. Hari ibintu byinshi yandika Muhozi ukabona uti ibi bintu byari bikwiye nk'umuntu yitwa ko chef d'état major. So
ivyiwe rero nimba yavyanditse ngira peut-être azoronka umwanya wo kubisigura kuko urabona ko bamaze kwandikira makete yo kwisigura bakarengusa n'abaserukira Uganda muri Kongo. Ivyo urumva ko atari ibintu vyo gufata harereje. Arakwiye kuzovuga ati ibi ndavyandika ku gatwe kiwanje nka Muhozi canke ndavyandika ku gatwe ka guverinoma. Kuko ubu arakwiye kumenya ko hajyari ni image y'igihugu, si image ya Muhozi, ni image y'igihugu. Byumvikana icyo avuze erera koze ituka igihugu. Rero ibintu byo gucanganya ibintu vy'amagambo kuri Twitter nibaza ko abahanuzi biwe bahari bo muhanura kabihagarika. Bamuhanura kabihagaruka. Muhozi rero nguwo nta magambo yavuze yigarukiyeho ubwe, bamwe bakanavuga bati Muhozi ashobora kuba arimo ashaka kurakaza ise akabikora nk'amayeri kugira ngo agire amahirwe amukure kuri uyu mwanya ahita asimbukira muri politike abone ikintu kimeze nka demob yihuse yiforuse, noneho najya muri politike abone ko akina politike ye muri Patriotic League of Uganda ni ishyaka rye. Bamwe bakavuga bati Muhozi aracyafite ku mutima kuzaba perezida byanze bikunze, ariko agasanga ntazaba perezida ari generali kuko ntazakorera coup d'etat se ntibishoboka. Atahubwo bakavuga bati ahubwo naza muri zumbuga nkoranyambaga akazibyaza umusaruro n'urubyiruko rw'abagenzi ruri hanzangaha ruzamukurikira avuga ati uwacu n'uyu nguyu ishyaka rye rizamuke, bityo azabone kuba yabagera ku perezida binyuze muri politike ku giti cye bitanavuga ngo yabihawe na se kuko nta gacana wakana NRM. Muhazo rero uyu tuvuga hangaha yavuze ageze kuri Kongo ku by'abacanshuro. Utekereza ko hari menace igihugu cya Uganda gifite se ijyanye n'abacanshuro marabi ku buryo yajya gutekereza mu bintu Muhozi ari bwandike akamentioning umucanshuro? Niyo mpamvu utarasubiza ujye uriya mention Muhozi yakoze. Uyu munsi yaturanyije ibihugu 50 n'ibindi bya Afrika, avuga Sudani. Ejo arebye crisis yose muri Great Lakes region mu karere k'ibiyaga aturanyije umucanshuro. Kuki aba yakoze selection z'ibyo ari bukore mu bagenerali b'intwari zogana gaturanyamo Muhozi? Iyi selection ya Muhozi uyibona gute? Hari icyo yavuga buriya kirimo guhubuka ubona ko atabafiteho imibare nk'abacanshuro for instance? Jewe ndiko ndabona nk'ikibazo c'abacanshuro turavye iyo UPDF iri tukaraba n'ingene isanzwe ihakana ko idafatanya na Kongo mu bijanye no kurwanya, idafatanya na M23 mu bijanye no kurwana na Kongo, ikavuga ko ifatanyije na FRDC kurwanya ADF hariya muri Ituri, kandi n'abacanshuro bakaba barwana na M23 ahakana ko bafatikana. Nubwo nawe atigera ahengeshanya kuvuga ko uzorasa M23 aba ari umwazi wiwe, ivyo yama yabivuze, ariko simbona influence ya UPDF mu kwirukana abacanshuro hizoca. Ndabibona sinzi iyo ntambara iri uverte ku buryo UPDF yo kwisanga igoma na Sake kuko ni abacanshuro barunze, sindayibona. Ni bimwe rero twavuga ngo je ku bwanje nibaza ko ari ukugira ngo asisite imitima y'uruvyiruko mbaye wewe uko wabivuze bakurikiye twita ziwe hanyuma yero turuvageze ku mamiliyoni ari navyo hamye la celebra. Si nugiye kuraba lofo yico yavuze ukaraba n'impamvu yoba yabimutumye bivuga usanga atayiriho. Biravugwa ariko yuko mu minsi itambutse havuzwe saga yuko hari indege zikomeye kabarore z'ubutasi z'igisirikare cya Amerika zituruka mu kigo cyabo cy'abasirikare kiri mu gihugu cya Djibouti zikaza zikogoga ikirere cy'ibiyaga bigari ndetse zikagera no mu gace ka Ituri ziciye mu kirere cya Uganda. Rero Muhozi agakeka yuko hari ikizo ndege ziba zigamije ko zifite ubushobozi bwo gutata ibigo bya gisirikare by'Uganda. Uganda nabitanzeho ikibazo kuri Amerika, zifite nguruhare bamwe bavuga ariko utavugira utashyireje uko nta factor rubonera yuko bashobora kugenda bakaba bafite n'ibintu bagenda bakohera by'imyuka by'ibyorezo ku buryo ujya kubona nk'ahantu indege yanyuze habaye icyorezo abantu batari bazi aho giturutse. Donc ni ibintu bivugwa cyane. Muhozi ntabwo ubona ko yaba atinya yuko hari icyo izo ndege ziba zimo zishushanya mu kubangamira ubutegetsi bwa se cyangwa se bw'umuryango bw'igihugu cye? Ivyo ntaho bihuriye n'abamercenaires, ariko ico tuzi coco yaba Uganda, ubuyobozi bwa Uganda na leta zunze ubumwe za Amerika ntibakiri mu kwezi kwa buki. Ivyo urabizi ivyo bapfuye batangwa ibintu byo by'abatinganyi birakura. Ubu uri kuraraba usanga Uburusiya ari bwo bufise ikibanza kinini mu Buganda gusumba leta zunze ubumwe za Amerika. So ivyo rero nivyo bituma izo ndege z'ubutasi leta zunze ubumwe za Amerika igomba kugenza kontrola hakiri kare. Ivyo ntawo biharira, hari niyakorotse yakorotse ahubwo igitorongo cyayikamiyeho ihita irandinga mu ikaburimbi. Nayibonye ni mu muhanda twarabibonye n'abanyagihugu barashengerera n'ibindi n'ingene bazanye ingunguru zo
ngira kugira isubire haguruke byose twarabibonye. So ivyo ntawo biharira yuko leta zunze ubumwe za Amerika zikora ubutasi, mugabo sinibaza ko leta zunze ubumwe za Amerika zikora ubutasi zinjiye mu ba mercenaires bari igoma na Sake, ari aho mpera mvuga ngo ntaco bifana. Iyo apfuma yari kwandika twita zimenasa leta zunze ubumwe za Amerika, aho hari sawa. Muga kwandika twita zimenasa abacancuro simbona kerentere, simbona aho bihurira n'urugamba ari Muhozi ashobora kuba acikwa akaba yavuze ngo twafashe ngo abacancuro kandi abacancuro akavugamo Sake aho peretengira M23. Kutabona ko Muhozi aba yacitswe akagaragaza yuko ari icyo azi ku ntambara ya M23 ko gutondaguriye ko gukonjiga bango ko nawe asa nk'ugaragaza yuko nyine hari agakino aziranye na M23. Ivyo kugirana agakino azinanyeho na M23 ivyo ntawo biharira. Amaze kuvuga yuko ari mbe yavuze ko ari bavyarawe, yavuze ko ari bade n'abafamiliye be. Kumva yaravuze nkuko akavuga tuzorasa M23 nanje n'umwanzi wanje, ivyo ntawo biharira. Mugabo sinibaza yuko mubarasha abacancuro muri Sake na Goma hashobora kuba harimwo leta, harimwo igisirikare cya Uganda. Simvyiyumvira. Ashobora no kubivuga nk'umufana wa M23 akitondaguramo gutya ati ni bene wacu nitwe twarabarashe. Naco kirashoboka. Ngibyo rero Muhozi yikomye abacancuro, kandi ivugo ya Muhozi kuriya ashobora kuvuga ati tuzarasa abacancuro, ariko wowe nk'umuntu ukora diplomasi militaire akababona ari akaryo keza ko kubwira abacancuro n'ibihugu bibohereza yuko bitibwira ngo Afrika ntibizi, bitibwira ngo Uganda ntibizi, ndetse akaba yavuga ati akazahazanwa n'abacancuro karambaraye muzakabonesha news mu minsi iri imbere. Abantu bakita Muhozi ko akubagana agira gute, ariko hakatabura dega abacancuro bazakora Muhozi akavuga ati umugabo w'umukuru w'Uganda yabivuze amadega yoyo bazoyakora birazwi nimba bataza baranayakoze. Amadega yoyo barayakora bien sûr, kandi si ukuvuga ngo araryoheye ibi bihugu nyafrika, usivye uwagiye kubahamagara ngo baze kumufasha gira peut-être wewe biramuryohera be nabo bifatanije. Ndavuga ingabo z'u Burundi, ndavuga ingabo za SAMDRC, ndavuga MONUSCO, mu gihe twari tuzi yuko abacancuro bazirana na MONUSCO n'ikintu cyitwa Organisation des Nations Unies. Mugabo ngaha muri Kongo bariko barafatanya. Ivyo rero urumva ibisambo vyivanze n'irondo ntawe uzi ngene bizogenda. Daere ni naho mpera mvuga ngo na Muhozi baranamurenganya. None nimba avuga ko azorasa abacancuro, mbega MONUSCO yo yafatanije n'abacancuro yo nahita ariko irabivuga ko tubibona, mbega yo umuntu yivugaho iki? Rega umuco guca imikoreshereze y'abacancuro mu ntambara byatowe na Loni, kandi Uganda ni pays signataire w'ibyo bintu byo guca abacancuro n'imikorere yabo. Umutegetsi wabo bivuze nta nubwo twabiveba. Muhozi rero tukimuriho ntabwo biri butubuze n'ubundi kuko twageze no kuri Kongo byaza kutugora kuvangura amadosiye ngo tugaruke kuri Kongo nyuma, n'ubundi twasimbukira kuri Kongo kugira ngo tuyivireho icyarimwe ahubwo tuze kujya ku bindi bihugu. Gusa uyu Muhozi uhagarariye Uganda muri ambasade iri Kinshasa baramutumije bati ibyo Muhozi avuga ni ibiki, ati kandi mutekereza iki ku mubano mwafashe iki mu myitwarire y'u Rwanda bashinja yuko rufashe mu victoire ukabihakana. Hanyuma uhagarariye Uganda muri Kongo ababwira yuko Uganda izakomeza kuba igihugu gifite kibogamiye mu makimbirane bifitanye n'u Rwanda, bifitanye n'u Rwanda. Nuko nguko urebye iki cyumweru cyari cyifashe mu bijyanye n'ibyo ngibyo. Hanyuma twavuze ko turi bujye muri Kongo tukajya ku magrade kugira ngo tware ikibazo cya Kongo rimwe tureba na pudeti zari ku rugamba. Ari amagrade yaratanzwe zone zose militaire uko ari 3, Republika ya Demokarasi ko bifite ibice bitatu by'igisirikare, igikorera hafi na Kinshasa, igikorera muri Burasirazuba, n'ikindi gisigaye kigakorera ahandi. Umuntu aribaza ati rero zimwe muri zone 3 za gisirikare hari yahawemo uvuga ikinyarwanda Lieutenant General Masunzu Pacifique. Pacifique yakaba yavugishije benshi avuga ati suri yaje kurasa abanyamurenge bene wabo, aje kurasa abavuga ikinyarwanda bene wabo, kari bohereje amaherezo nayahe bakavuga ati cyerekeza ashobora guteza umutego agiye kumubambisha ngo bamukubite bamurasa amasasu, cyangwa se bakavuga bati bane indwanyi baraziranye nagende bakocorane bamarane hagati yabo. Wowe General Masunzu kimara kuba nome kuyobora imirwano muri Kivu, Ituri, Manyema ndetse na Kivu y'Epfo, wabonye yuko uru rugamba rugiye kwerekeza hehe? Wabyakiriye ute nkuko wavuze ko nabandi bafite ukundi kuntu bagenda wabyakiriye? Bo jewe nkimubona uyu Pacifique Masunzu nabonye yuko Tshisekedi agomba kugwanisha abavukana kuko bazinanye, akavuga ati mugende mugwane nimwe
muzinanye. Ikindi nabonye yuko Ntuzeye Tshisekedi mu kumuzanaho avuga ati mu gihe mpomvye abasirikare b'abagenero barahera kuri bajya nsanzwe nzi ko ari abo mu buseruko bwa Kongo tutumvikana bicwe nabi wabo babe baramunkuyeko kuko no havuye ndamwagiriza ikosa kanaka nkamufunga cyane nkagira irindi kosa bikavyura icuka mugabo nagwa mu migwano agwana na bene wabo ivyo bizoba bimusha uguye ku rugamba nta muntu numwe amurondera cyangwa muririre nico jewe mbona coba cyaratumye Tshisekedi amuzana hanyuma igisigaye kuraba ni mbega komorotema yiwe izoba iyihe face o aravaze ya M23 nico umuntu asigaje kuraba ikivugwa se ko abantu b'abarwandofone ngo bifitemo impano bisa nk'aho ari abarwanyi bakabahariwe bati reka twohereze Masunzu agende we nafatikanye na Kabundi kuko ya Kabundi wo muri Rubero ntago bamutwaye ngo batwaye undi burya ahubwo yabaye yajwe wa chef des opérations izi ngizi zo muri Kivu yego ntabwo rero hari Kabundi wahawe inshingano ariko muri deployment cya FARDC ntago ari uriya uri urumva za ari kumwe na Masunzu uri usanzwe muri za Rubero urabona nyine abatekereza bacyo ati abarwandofone n'indwanye kabahariwe wewe wababwira iki cyangwa se baba bazahurira mu muriro nyine hakazahira rimwe bo bizovana n'ingene ntuze yikomporose Masunzu ariko ico womenya coco naho yo kwikomporota nkande sinibaza yuko aje gukora ivyananiye baciko kitambwe n'abandi uti kubera iki ngo ndukubera zaka karere none ngabagwanisha ko atari iz'abanyamurenge bagenzi wabo hagwanisha zimwe zahora zigwanishwa na ciko kitambwe ni FARDC yabari bamuhindurira bakamubwira ati wewe witoranirize abo ubona bo wotwara ku rugamba aho dakoro mugabo wibuke ko bazomuha abariko baratsindwa ku rugamba none general umwe bizotuma arasa ashobore gukora ivyananiye abandi simvyiyumvira ntabwo bishoboka reka rero noneho rero turetse nico ndabona abantu ze batanguye ko mwiyamiriza abantu bitwa FDLR na Wazalendo kuko urabona nkaha baravuga ngo la nomination du général Pacifique Masunzu en qualité de commandant de la 3e zone de défense qui comprend les provinces de Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Batsiwere, Chopo et Haut-Uele et Ituri soulève certaines interrogations dans le chef des miliciens Wazalendo. Icambere. Les Wazalendo et les FDLR n'acceptent pas d'être commandés par un Tutsi, une communauté qui l'ont toujours discriminée, combattu et exterminé. Ati Wazalendo n'abantu bitwa FDLR ntibemera gutwarwa n'umuntu witwa umututsi bisanzwe bazi ko abo bantu bakozeho nyabwoko y'abatutsi bakabica bakabatoteza bakabakorera amabatandukanye byumvikana ko bafise ubwoba yuko naza kubatwara nawe ashobora kugira ante kubasubiriza mu ndumane ivyo bakoreye ubwoko bw'iwabo bakongera bakavuga ati Wazalendo FDLR n'accepte pas d'être bon ico ni kimwe twariko turavuga hanyuma ikindi ngo ces criminels acquise Masunzu d'avoir été responsable d'une rébellion de la communauté banyamurenge au début de l'année 2002 ngo baramwagiriza ko yari afise ikiroberi c'abanyamurenge mu myaka ya 2002 ngo le même Wazalendo dénonce les attaques du général Masunzu avec le colonel déserteur Rukundo Makanika opérationnel dans les hauts plateaux du territoire d'Office précisément à Minembwe en qualité de chef de groupe d'autodéfense twigwaneho aujourd'hui alliés soupçonnés avec l'AFC M23 baramwagiriza ko akorana na Makanika uri muri M23 Makanika uri muri twigwaneho nawe urazi kwiri muri AFC umva uwo muntu suko gushaka gucisha umutwe Masunzu bien sûr kandi rero naho tutokwirirwa turabisoma byose asa nk'uhiye mu kwaha kote yobwirijwe kumushigikira urumvira mwanka kote aje kugwanya nayi mwanka urunuka kuko ntaco yigeze abamarira nk'ubwoko bw'iwabo urumva ko ahiye kabiri abuze ayacirana yamira turi kuri rugamba rero amakuru ari kuri website ya bwiza.com aravuga ko muri Rubero FARDC ngo yongeye kurwanisha indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukoyi nyuma y'igihe kirekire izi ndege zaracecetse zararuciye zararumize
amakuru aravuga ngo ku isaha ya saa 9 mu rukerera rwo kuri iki cyumweru itariki 22 z'uku kwezi ni kuri uyu munsi turimo gukora ikiganiro ingabo z'ihuriro z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero simusiga ku turere dutuwe cyane nka Rubero Centre, Kitsombiro ndetse no mu nkengero zaho ndetse ngo no ku birindiro bya M23. Uruhande rwa M23 ruvuga ko rwiyemeje gucecekesha izo ntwaro muri Mambasa na Alimbongo Rubero. Ingabo za Kongo nyuma y'igihe kirekire zongeye gukoresha indege zabo z'intambara za Sukhoi zaturutse mu mujyi wa Goma. Indi mirwano mu gitondo ngo yavuzwe ku muhanda wa Mema Katare muri teritwari ya Masisi nkuko tubikesha nyine ikinyamakuru.com kibikesha ikinyamakuru Kivu Morning Post. Wa gatandatu baravuga ku munsi w'ejo ngo M23 yafashe agace k'ikiyaga bita Kamandi Lac, ivuga ko ishaka gukomeza kwigarurira indi midugudu nka Tariha, Kisereka, Runyasenge mu majyepfo ya teritwari ya Rubero. Iyo nizo update zihari. Indege za Sukhoi rero zasubiye ku rugamba. Wanza Amasunzu none avuga ati mwari muzi n'ibindi, none ngo muzanira za Sukhoi ubundi Sukhoi kuki mutazigurutsa, zirwaye amapine, zirwaye ibibombe bivuze gute? Ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo umuntu yavuga biri ku rugamba ku makuru arimo kugenda atugeraho. Ndabona hano iyo Kamandi Lac muzi ko abantu bita Kamandi Gite mu 23 afashe message ishize. Iyi rero ngo ndi Kamandi ubwo no kuvuga ngo ubugiye ku nkengero z'ikiyaga cya Edward cyaragwitaziki. Yes, ubwo ne update dusanze hano muri studio kandi tutabura kubabwiraho nyine ngayo nguko tumaze kubona ibya Masunzu. Hanyuma rero Masunzu urabona iriya komandoma yahinduwe muri Kongo muri rusange. Ubona hari ikintu zahindura ku buryo bw'intambara ry'imirwano bw'amaraso mashyashya. Bamwe baravuga bati buriya abakomanda bahazanye umuntu wese ashaka kwerekana ko ari cyo bagenzi be bamubanjirije tugazashyiramo umutsi. Ariko none M23 ikaba yavuga itereka tugwaye intambara kugira ngo tubereke yuko amasaha cyatagiye mu rutaro ko baba bagiye baciko baba bagiye bande n'abandi bazaza nta kintu bazakora. Urumva hatagiye kuba ashafana muri rugamba ku buryo ibintu biza guhindura isura Rabin. Bo ico nibaza Tshisekedi mu kubazana yabazanye mu ntumbero zibiri. Kuderoja M23 cyo ni cyambere no kumufasha guhosha imigumuko yoba yo mu burere butandukanye biyamiriza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Ivyo rero bazonanirwa kimwe ntibazonanirwa ikindi. Bashobora kunanirwa guhagarika avance ya M23 mugabo guhagarika imigumuko y'abaturage banka changement constitutionnel byo bazobishobora. So nico nibaza ariko ivyo guhagarika M23 byo ntibirimwe kuko kananiye umugabo kananira n'uwundi. Nimba vyarabaraniye mu misi ya mbere sinibaza ko bagiye kubishobora ubu ngubu. Ntavyo bazoshobora nkeswe ubu M23 izi kontorora uburere bunini busumba ubwo byanabananiye kubahagarika bukiri buto. Buryo umuntu yamaze gufata teritwari nyinshi biba biragorana ko usubira kumugonda utamushabirarinje hakiri kare. Simbyiyumvira kandi no Masunzu nawe ico yomenya nuko aje bamufitisha vyinshi abantu bo mu miryango yiwaho kukubera ataco yabamariye. Bamufitisha vyinshi kandi ku rundi ruhande rwa Tshisekedi yo kwemewe naho ntiyemewe. Urabona ko bazarinde bariko baravuga bati ntitumwemera umuntu FDLR ntitumwemera kandi aribo bantu kuri tele nabo bagwana bikomeye. Byumvikana ngo komande mizo bivuye kwa Masunzu FDLR ntizoyemera, komande izo bivuye kwa Masunzu wazarinde ntizoyemera. Urumva ko ari ibintu bigiye kubamwo brado fere yindi. Nese kuki Masunzu aho gutakwisanga yagiye no muri twirwana bikarangira bamuhiza bakamubagira. Kwibaza ko batabara muhiza kiba muri za Kasayi baza kumuhiga ageze iwabo regana n'umujenerali. Ahubwo ubu iyaba yaraciye ubwenge yaba yarubundi yari okaziyo nziza yo kwereka birira. Yaba yarubundi mugabo bivana n'umutima afisa ashobora kuba yankurunuka M23 natwigwaneho agahitamwo gukorana na FRDC. Ariko FRDC naho yo ikunda urukundo rugezehe. FRDC nasanze yimereye nk'igisirikare cy'u Burundi. Nikibuza yuko ivyo wakoze vyose batabiharura bakaguta muri yompi bakagufunga. Hajya Masunzu bashobora kumwagiriza trahizo yuko wari atumye teritwari zifatwa bakamukubita mu gasho bakamukubita imabuso nkuko mukunda ko bivuga. Ivyo rero navya vyitege niyo M23 ya murasa barashobora kumutwara kumucira urubanza nariryo gupfa barushizeho kuzavuga barushize kuri liste y'abagiye gucigwa imanza ko FRDC nta kinyanya abigongo. Okay, reka rero twibaze tutava kuri izi Sukhoi tutibajije izi Sukhoi zongeye kugaruka
ubwirinzi bwa M23 bwasubiye inyuma, ko zavuye igoma zikajya kurasa iyo ngiyo ni kure, ukanibaza zanyuze mu kirere zakoresheje ikirere cya M23 zirogoga ziragenda zirasa iyo kamande, genda ibwira ko zakagoye kuba zahagurukiye Gisangani, bashobora kudeturuna bakagenda bagaca inyuma ya Warikare bakagaruka muri Rubero, bamanutse nko muri Kisidikivu bagakora tu kontour, birashoboka bashoboye kumenera mu kirere kirinzwe cya M23 canke naho mu kirere cya M23 bakayimanika ku buryo ibikugora no kuyibona. Uzi yuko muri Kongo imvura igwa atumoma, hari ibintu by'ibintuze by'ibifu by'ibihu bakayimanika kuko igira afise uburenganzira bwo kuduga ku birometero byinshi, bakayimanika cyane ikagenda hayimishitse aho ibombarda kuko iri ku metero nyinshi idashobora kubona hasi, bakabona rero kuyimanura hafi. Na ziriya parti za Rubero ni parti zitandukanye n'izi parti zino zo muri Warikare na ntuze na Rucuru. Hari iyi mvura uri kuraraba ntigwa atumoma, byumvikana ko bombardement zirashobora kuborohera kuko hariya ibiri vide baba bashobora kuhabona. Nico nibaza baba bakoze canke naho wanagomba bakanazishima kuzitwara ntuze Gisangani, ivyo birashobora canke Butembo nyine ku gitarafatwa, canke Butembo mu gitarafatwa. Kubiza indege bavuga ko zahagurutse muri Goma, abantu bandika cyo kintu umuntu abayibaza ngo zahagurutse muri Goma gute, kandi umuntu yanakabaye yibaza niba koko muri Goma izi ndege bavuga ko zahagurukiye ubwo rusaku rw'izo ndege rwumvikanye, kubw'iyo mpamvu rero ubwo ngubwo genda guhamagara. Hari n'igihe bavuga ko bari barazitwaye barazigarukanye, cyo nacyo nuko kiraba neza zishobora kuba zahagurutse Kisangani. Reka dushake Kayiranga tumubaze uri Goma izi ndege bumvise imirindi yazo ziguruka kubera ko bari ari Rubavu ariko baba bahareba ndabizi. Reka tumubaze niba zigenda bazumvise ziguruka bati ngiyo Sukoyi, amaze agaruka bakavuga bati ngiragarutse uvuye gukora ishyano. Reka turebe nitubona n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare muri iki kiganiro turagenda tumubaze uko babyitwayemo nyuma yo kongera guhura n'umuriro w'izi ndege iyo za Alimbongo. Gusa leta hari igihe hakana ngo M23 ngo ntifite aha n'aha, kongera kavuga ngo yagiye kuharasa, ndetse bagiye kurasa M23 itafasha. Ngo twebwe ngo dufite matembe baba iki ufite matembe byahebye kajya kandi murimo kuharasa nese ahantu mujya kurasa suke M23 nyine yagize yahafashe. Reka turebe, ngiye gushaka Miki Kayiranga tumubaze niba yabagize yumva imirindi yazira Sukoyi, hanyuma twibaze rero ngo niba ubwirinzi bwa M23 bwo kurasa indege bwaba bwasubira hasi, kugira ngo nyine bamenye ko ubwo ngubwo bagiye kwikorera amabombe ya FARDC nta bintu by'imikino. Miki Kayiranga reka tureko tumubona naboneka ku murongo turamuvugisha. Imirwano rero urumva nyine ko ikaze ubwo yinjiyemo n'iby'indege, noneho ubwo noneho Rafuadre niyeho banavuze ko na M23 yakoresheje amaburende byazampromiyete abantu barabihariye baravyanka, muga mu nyuma bahavuye bavyapuruva baremera ko byabaye bande babyapuruva abakurikirana iby'amakuru nyine kuri tele baremeye ko babonye ibifaru. Hase M23 kwihe ibifaru koko mukabyara nico nogira tomburuka akakwitaba ukimubaze ko nabo mu kiganiro bakoze numvise ko byemeza avuga yuko ndakimubaza ukuntu M23 yagize gukikora bakoresheje ibifaru, ntago arimo ko nyitaba niba babonye ibifaru by'iminyururu ubuse babayibonye gutara. Ariko hari ivyo bagiye barafata ni byinshi byo birumvikana by'iminyururu, yego ko bajyaga babitwikasha. Hari ivyo batatwitse buriya M23 ntiyabaraguze ibifaru byayo, ntavyo biranashoka kubera iki kugira ngo ibirwanishe amafaranga ntibayafite. Zagiye zizindutse rero ari amasaha canke zavuye handi ko navyo birashoboka yuko, kuko ndibuka ko bari bavuze ko Sukoyi zavuye ku kibuga ca Goma batazi iyo bagiye kuzibika. Byo urumva birashoboka ko ashobora kuba Reka rero ahamagare telefone ibasha kuvuga neza kugira ngo tumubaze ibyo bya Sukoyi, kuko kiriya gihugu iriya ntambara barimo ni intambara tugomba gukurikiranira hafi tukagenda ingingo ku yindi, kugira ngo ikinyamakuru nka Bwiza niba dutangaje ibintu tubashe nyine kubikredibiliza, atagira babyita ngo ni gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Kandi urumva Rabini niba Sukoyi zimaze umwaka zitarwana zusubiye kurwana, noneho urumva kiba ari ingredient ije mu ntambara. Nakanyuma mbaye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari mu
mu kwitaba Imana avuga ati tukatambe n'akanyuma nayo zishobora kuba avuga ati n'akanyuma nta kundi reka twongere turusikeho dukoreshe Sukhoi turabe ko hari ico none Sukhoi ziramutse ziteye zitutse umujyi wa Goma ntabwo ubona ko bari nko gukondera umujyi wa Goma ahubwo no kukwegera kuko bituma bajya kuzibuza aho zigwa aho zigwa nanjye zishobora kuguruka umunsi umwe zikazogaruka zisanga bitagikunda kuhagwa nanjye ndabitekereje kabisa nabundi abantu bavuga yuko M23 ngo buriya ngo kugira ngo yirukankire muri Rubero ishaka nyine gukuraho Mario bita Butembo kuko ngifata umujyi wa Goma ubutegetsi bwa Cirimwami bwa Julien Paruku bande bwa Rigoma amabanke bahita baterura bakajyana Butembo rero akaba M23 ishaka nyine kumena isupu mwinshi ikavuga iti noneho sha twarabonye bazoterure bajigisangana muzaje gisangana cyangwa mu Kinshasa cyangwa mu Hera sizuga handi bajyugwa ni za Kasai ariko ntawe uzongera kwirukanwa muri Goma ngaze nanone nibaza hafi boca baja ni muri Kisangani nta bundi buhinga ndabona rero nitubona telefone ya Meki turamuvugisha dushaka kumubaza imigurukire ya Sukhoi ndumva muri Kongo nta byinshi bindi bihari ariko ubwo nitubona telefone ya Meki turayakira tumubaze nyine ido nido uko ibintu byifashe hariya mu gace ka Goma turi bwongere tumuvugisha reka rege tutarabona Meki turagaruka muri Kongo niba ngombwa tujye mu Burundi Sylvestre Ntibantunganya yavuze yuko yakiriwe neza i Kigali yashima Minisiteri y'Ingabo yamwakiriye kubera mission yarajemo ndabona Meki ubanza duhamagaye reka twumve turongeye kukwakira Meki urakoze cyane David turi mu kiganiro uruvugira special na Rabine twifuje kumenya ko mwigeze mwumva imirindi ya Sukhoi zirukanka zijya kurasa Rimbongo cyangwa niba zaturutse Butembo Kisangani no ku yindi zindi airport ziri hariya mbega udatubwira n'amakudeta ari hafi aho ngaho ibyo by'indege nayo nabyumvise ni mu kiganiro mu kanya baza n'umuntu uri bamubwira ko ari byo ariko ntago icyerekezo indege zirimo ntabwo barambwira icyerekezo zirimo cyangwa se aho zagera ariko hanyuma zagarutse ndetse n'abavuga nabutiye ibindi ndege zaje amakuru ari kuri website yacu nuko ari mu kiganiro aravuga yuko nyine izo ndege zarashe umujyi wa Rimbongo urumva zikarasa ku baturage bahatuye ariko zitanababariye nyine inyeshyamba za M23 bakavuga rero ngo Kongo zahagurukiye ku airport ya Goma mu gitondo mu rukerera ariko umuntu akibaza ati se zanyura mu kirere cya M23 zagiye gukata Bukavu na Walikale zaci mbega ukomeza bidukurikiraniye neza ariko waduhana andi makuru ufite nyine ajyanye n'iyo update amakuru ari nuko imvano ikomeje mu bice bya Ikobo muri Walikale ni imvano yaturutse mu gitondo saa munani z'ijoro aho imirwano yari ikomeye cyane ndetse kiri mu rwango rw'urusange bavuga ko iki cyumweru M23 yaziye Walikale ngo nibwo bahise kumva Ikobo ni mu bice wa Kido ndetse ibiraro n'imirwano yaberaga ahantu muri grade yitwa Mangwa muri grupoma ya Ikobo imirwano yatangiye saa munani z'ijoro ndetse tanya aho navuga tari najyaga mu kizu yari bari kuba abantu bagera 37 bahoze bari bamaze kwivamo harimo inkotere ikindi nakubwira nuko muri imirwano haguyemo umukoloneli hari yamaze kuba umukoloneli Rutundamura Kino wa Nduma umukoloneli wari uyoboye secteur ya 7 ya Nirambere muri Defense of Congo yo kwa Giti yaramaze kwambara ku musozi witwangukira taguye ku musozi witwa Kibuti umusozi witwa Shio niho yaguye uyo muri Walikale nyine uvango muri Ikobo bari kubera imirimo muri Ikobo hari imirwano ikomeye cyane David imirwano bavuga ko turubona ko ikaje gufata Rubero ariko inakaje no gufata Walikale imirwano ubona ko yaseseye cyane urabona ko mbere yaciye mu bice bya Pinga guhuza za Masisi ariko ubu yaciye mu bice bya Rubero guca mu bice bya Rubero niho urumva kurwanira aho muri za Ikobo ko rero bava ko maze kubafata uduce twinshi ikindi n'imirwano iri guhozaho nta kuvuga ngo
cyangwa bahagarare. So indi mirwano yari iri muri Rubero muri ubona ko M23 yaciye ahantu ku kiyaga. Ubundi muri rusange ubona ko M23 iri bugufi ya centre ya Rubero aho ku kiyaga yafashe ejo ku kiyaga cya Kamandi Lake ariko noneho icyo ushaka kubwira ni uko mu mpande yakwisa nk'iyaciye Rubero mu mutwe ku ruhande rwa Rubero aho iri mu bice by'ahantu bita Itamo ndetse murebere urango yaciye ku ruhande rwo hambere umusozi uri ibumoso bw'umuhanda uriya muhanda yego irongeresha kandi none iburyo ku musozi wa Kipese ngo arabisoba amaze no kwaka Kipese naho nyine ngo bahafashe hakaba Kipese iri ibumoso bw'uriya muhanda Kipese iri iburyo ubwo ngubwo uri ahantu ureba ikiyaga cya Edward cya Rwicanzige yego noneho bakubwira ko kandi wenda ubwo ni muri ibyo biti renda garuka inyuma ndi kuvuga iby'imirwano garuka inyuma nuko imirwano ya Kipese nyine ni Kipese Kasinga na Bikara ahangaha uvuga ngo ni imirwano yatangiye uyu munsi ni mu mashyamba yegereye Rubero Kipese Kasinga Bikara aho hose habaye imirwano z'abagwangana ukomeye cyane ku buryo hanaguye FARDC nyinshi cyane ikindi cyari gihari nuko cyatumye Metro ijya gufata Kipese akaba rero muri bisasi ya report na magero y'uko haguye aba FARDC bagira bari hejuru ya 50 n'inkomere 10 abana bagaragaye abagiye bo ntago bizi uko byagenze tuba mu by'imirwano cyushye ibyo cyari nuko atoya muri Pinga aho ushaka Pinga bimeze bite Pinga nayo nuko Tanzania aho yasizemo hagati ikomeza hirya urebye ishaka guhuriza kuri santere y'ukwirwanya ishaka kujya cyane kuri santere twari itanyuze Pinga bayigiye bayirenzeho Pinga urebye umuntu abaje yambwiye ko umwe mu bantu b'imboni zanjye yambwiye ko urebye uburyo M23 iri kurwana muri abice Pinga isa nkaho yabaye hose hano n'abagiye babanduje cyane buryo rero kujya kurwana ndavuga ngo abaturage barashirira mu mashyamba cyangwa se bakomeze bagende kandi rero neza muri strategy zageze muri za Masika ubona ko M23 yarwanaga ndashaka ko abaturage bahunga none reba neza uburyo yakoze umukandara cyangwa se umugozi yakuye ku cya Rubero yawunyuje ku Rubero Masisi Warikare umukandara ubona usa nkaho uzirika abantu abaturage guhunga aho ukagenda irwana n'iki n'amayirima arimo hagati kuri muri rusange bari mu hanyuma David wenda muri kiganiro nakubwiye ko muri iki cyumweru mu mirwano yabaye yabashije gufata uduce turimo Katoyi Kambure Shota yego ifata Shungu ifata Niyandike Konka ifata mu Gororo hose ni muri Masisi yarahafashe kandi ko abantu barwanagamo cyane n'abantu muri PSRS n'abandi bita ACNBH cyane ubona ko hagiyeho cyane ntabwo rero n'ubu ngo imirwano ishyira muri Masisi hafi ya yose FPR wazanye ziziza hanyuma kandi kwa mbere imirwano navuga ko yatwaye abagera muri 233 muri abo barimo amakoroneri agera kuri 4 bose ni muri Bazarendo yo muri CMDT ACDH na FSRS nomere n'ibyo hano FSRS yaratwayemo amateko zigera muri 30 ikindi muri Warika nuko lokalite Mangwa Rutusha na Rweusa naho harafasha ari byo ikindi nuko Metro yafashe muri Kamandi kirake nyine ifata Ariha ifata n'agace kamwe ka Sereka naho hawe kwara
ngayo nguko rero izi niba ari ikindi wambaza gusa icyo navuga nuko naho tuzerekana ko yakoresha amakuru atari ubwoko ibe nta muri kuza rero nuko ahitwa Kanuhe abaturage batangiye kujya gute kugaruka bahunguka bari barahuze nabwo bizosanzwe yafashe naho urabikora muri Warikari imirwano ikomeje muri Warikari Meki ntarakurekurana ikibazo cya nyuma nagira ngo nkubaze koko amakuru yuko M23 yatangiye kurwanisha ibifaru by'iminyururu bya Rujegeri koko ari amakuru niyo ni fanatisme y'abantu kuri social media nabonye na bakawumba babyandika na ba Micombero ni propaganda kugira ngo bavuge ngo babeshye ubundi M23 ibifaru urumva woshyize tumwe nkaho umusesenguzi kurwanisha ibifaru bari ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo imbe turwanisha ibifaru nose FARDC irwanisha ibifaru uruvuga ngo bararira bano bakabumba na ba Micombero n'abandi bose bararira ngo imbe turanga imirasisha abashaka kuko niba birasisha uruvuga ngo icyo nzi cyo amakuru ariyo nuko ibyo ari bavuga nibyo ibifaru yabikoresha kandi urabizi ko hari n'ibyo yabambuye urabizi ko ibifaru yabambuye bya Nyara urabona kwanza yagize no gufata ibifaru by'iminyururu muri za Rusizi muri za ntambara yarwanaga ibifaru yafasha byuka babiri hejuru babyitinde so no byibuka se hano rero rwose ibyo bavuga nibyo nanjye umuntu abaje yambwiye ko ikoresha ibifaru babivuze rero ko ibyo bavuga byo nibyo rwose hari imbunda zabo bakoresha ku buryo perezida bigoye David noneho urumva kuba urwana n'inyeshyamba zikoresha ibifaru muri leta urumva habahiye kabisa n'umuriro ntago biba byoroshye ariko umuntu ariko Meki urabizi je nawe twagiye dukora ibiganiro tuvuga tuti intambara yatseta ibirenge nta kunyuka arimo Meki ubanza birimo kuyo muri iminsi ari imirwano no intambara yatari mwiremereye yandi y'igikatsi ubwo n'imirwano David ubwo n'imirwano n'ubyo ubona n'ise niba FARDC ubungu bavuga ko mukanya ngo sinzi umusirikare warashe muri Rubero bose barihinda bariruka abasirikare bajya muri batatu ngo intambara irakomeye kugeza ubwo Bazarendo n'abo ba FARDC nyine bose babona ko intambara itoroshye intambara kandi urabona bano bantu bo ni benshi FARDC na Bazarendo abafasha ni benshi ariko kugira ngo bahunga ntibyoroshye kuko reka ngo urugero rumwe ubone ko intambara ya M23 yafatiyeho intambara yayo iba ari amagasa kandi udagoye ko iba mu nzara yagushatse aturugero muri Shove mu minsi yashize igeze gutera FDL batera ahantu hari FDL hari batera n'ibombe bombe babite FDL yakambuye inkambi ijya mu baturage rero kumva ko intambara ino mabombe imwe turi gutera ibombe ntago wavuga ko intambara ibi ari intambara ikaze ubundi kugira ngo wenda uragira mu kiba ariko ebetu ubundi kibara iyo yateraga bombe zarenga gashanu mu ntambara yose ariko barakubwira ko irazitera uko FARDC ijugunye nabo barajugunye urumva rero ntago ari intambara yoroshye intambara ikaze kandi ndabona ko ni intambara ifite intego yo kugira gute ifata ibice byinshi ndetse no kubifata vuba nureba neza urabona ko intambara iri kujya Rubero urabona ko Rubero barayishaka nka territoire yabo ya gatanu kandi urabona ko Rubero ishobora koha kurenza uko Masisi yakomeye Rubero ukurikije uko bari kurwana n'abazendo bari kurwana ariko bari guhinda babajyana babasohora muri centre muri Rubero yose bitandukanye byabaye muri Masisi bagendaga barwana bagasigamo uduce na Rucuro bagasigamo tuzinga basigemo abazarendo bakazanaga gushakanya urumva intambara ikaze kimwe na Warikari intambara ubona ko zikaze zifatiyeho iko nta nubwo bari no kuruhuka ejo ba Micombero banditse bavuga ko M23 irimo gushaka gufata Butembo ngo kugira ngo ibone gukurikizaho Goma ishyireho ngo icyo bita leta mu butegetsi bwayo ari amakuru wayakiriye ute ntabwo jewe ntunguye ntabwo yabona ko atangaje cyane cyangwa ari amakuru adasanzwe none se ubundi kurwana yerekera he irarwana ishaka n'uruki kandi gufata n'urukivu bambwira se ko ufite ibice by'ishyamba udafite kapitali udafite
cyangwa se niba ishaka no birashaka amashyamba mbere gusa nishaka n'umujyi wa Butembo. Ngewe nambona ko ibyo bavuga kwikanga kandi biragaragara ko n'ubundi n'ibyo byerekezo by'imwe kuvuga ngo byanga byakunda n'ubundi M23 iri mu byerekezo byo gufata umujyi wa Goma, gufata ivuza Butembo nayo muri Rubero. Bavuga ko ifashe teritwari ya Rubero Butembo, birafata gufata santere ya Rubero nk'umujyi w'ubutegetsi, ariko nawe urakeneye. Ibyo bavuga birashoboka cyane, ntago navuga ngo n'uyu munsi cyangwa n'ejo, ariko se babo babona M23 iri kurwanya intambara zigize gute, intambara zo gufata ibice no kubitwara. Ikindi kintu nareba neza nahoze mbivuga mu kiganiro, amategeko mpuzamahanga avuga ko ibice umuntu ashoboye gufata ibice akabimarana imyaka 5, ashobora no kubisamo ubwigenge. Ufashe ibice ukabiyobora imyaka igera kuri 5, ashoboka ko ushobora no gutangira gusaba ubwigenge n'ibyo bice. Ubona ko n'Afganistan imaze igiye kumara imyaka 4 muri urugamba, yabifashe bino bice yahita uruvugiro tazi bya bindi byose. Seke ndavuga gusa nubwo yavuze ko ashobora kutazigera aganira nabo ngo nabo bagera ku muryango w'ahatuye nta president nabo. Birakwereka ko M23 mu ntambara irimo gukora intambara hatiyeho igomba gufata ibice runaka byakoze. Rero bishingiye mbona igomba gufata mu teritwari 5 za Nord Kivu zirimo Masisi, Rubero, Butembo, Warikare. Ni teritwari ubona ko ishaka cyane, ahubwo sinzi ko rwose ukwezi kwa mbere kuzarenga itazirimo. Reka tugushimire meke, ugire weekend nziza. Urakoze cyane. Arakoze Kayiranga rero ku kiganiro n'ubundi tugiranye. Sinzi niba hari icyo wumva wakivugaho kugira ngo tugire ku musozo. Ikintu ambwiye ntarinzi nijo gituma ubonye ntize president attention. Sinarinzi ko amasezerano mpuzamakungu avuga yuko ahantu yuhokifye imyaka 5 ushobora gusaba ubwigenge bw'aho hantu. Ico ntaco narinzi. Urumva rero ko M23 ivyo iriko irakora imyaka iriko iratera yigenda imyaka 5 yisigajemwo miki. Ivyo gituma iriko iragura teritware kugira ngo bazotangure kuvuga ko imyaka 5 ishize bafise teritware. Nayo mpamvu muri akenshi bavuga ko amagwerira arengeje imyaka 5 either batsinze cyangwa batsinzwe ananiwe. Ubwo rero ibyo byose bigira uburyo babikadirira muri relation internationale, ariko ubwo ngubu yakwibaza no kubara imyaka 5 ufashe Goma, no kubara imyaka 5 ufashe ubutaka bw'ahantu, byose bifite uko bibara. No myaka nibaza ko ari imyaka 5 ufashe ubutaka bw'ahantu, kuko Goma si juru. Oya nagoma bayirimo muri Nyiragongo. Goma bujya nabo bayibamo. None hari n'amakuru namye numva no munsi yo mwibara baravuga yuko ahubwo bariko progressa ngo bakupe sake bayice munsi baciye muri Chauve, aho bita Chauve no baserukire ziriya za ntuze baserukire hagati ya Sake na Goma mu Bambiro. Urumva bashobora gukata abantu bari muri Sake bakiroturuva nabo babaye isolated, bari bisigaye bari muri O ya M23 mu Bambiro kabisa. Ubwo baca bita Kamuronza. Wowe wegera Ikirunga, uvuye Karenga ukazakamuronza ushobora kugira n'ubundi za ngo uciye naho bita Chauve gutyo, buryo kasake gasigara hagati. Barareba bakavuga bati ubundi iyi sake bite, reka rero tubirukanemo. Cyo kora bahitabona aho banyura bakanyura mu kiyaga cya Rake. Urumva ni nkaho bazoba bagize ni nkaho bazoba bagize uzibiri ziri en parallel, ko ndavyiyumviye. Bazoba bagize kuri Sake bagire na kuri Goma, hanyuma bo muri Sake babasigariza inzira iroha muri ntuze mu Kivu. Oya ni eshatu kuko burya nanuza ba akiriyazi uyo ni Y aho bitazakaruba na Kiroje hari yepfu iriya yoyo niyindi turiko tuvuga iki mu gisagara, ku buryo Sake izokwikuramwo kwayo mu Bambiro ikikuramo na ntuze na Goma ikikuramwo kwayo. Ivyo bisagara bibiri kimwe cyose kikigwana. Inkambi ya Mbambiro izisenya. Dusoza kino kiganiro gigaragaza ko M23 yo ikoresha tactique na strategie militaire, ntabwo ari uguhubuka ngo baragira gute. Ibyo bakora byose ni imibare babakoze. Urabona bayikoze pinga nkuko yabitubwiye, ujya aho yatubwiye pinga barayirenze kure.
barayirenze basa n'abayisiga hepfo kuko ngo hahungiyemwo abanyagihugu benshi banka kurasamo avuga rero ataho hagundanye abanyagihugu reka tuharengane abanyagihugu tubasigarane umutekano boye kuvuga ngo twabarashemwe amabombe niki. Reka rero tugushimire wakurikiranye ikiganiro uruvugiro special mu ngeri nyinshi zitandukanye aho ruherereye wakurikiranye kino kiganiro turagushimiye cyane niba wakoze subscribe kuko twabigusabye wagize neza cyane utarayikora kandi n'ubu wabikora bigakunda. Reka tugushimire ko ku biganiro tukugezaho udashobora gucaho rwose udakoze like ubundi kandi gusharinga ibiganiro nabwo ni byiza kugira ngo ibashe kugera kure hashoboka. Twabonye byinshi twavuze ku turere dutandukanye mu by'ukuri ugiye kurebona kino kiganiro koko twagiye tugaruka kuri sujet cyangwa topics nyinshi cyane zibasha kuguha amakuru yagiye ahitinga cyane cyangwa se agaragara ko yavuzweho cyane mu cyumweru gitambutse. Nk'itsinda rero ryateguye kino kiganiro duhereye kuri tekinike Teneza turagushimiye shimiye Rabin nanjye ubwo nyine ndabashimiye. Reka tuzoze ikiganiro Vugira Special no ku cyumweru gitaha mu gihe bihe byiza.